ole chi vai vek ule kan video masa khanin US president bantir thei dan tele tu tenge bantir theya engtin nge bantir thei anni ti te kan ngai thato a tin Donald Trump a engwangin nge bantir an tuma enge impeachment an kalpui na chan ti te kan ngai thathuak thuak to a tun truma chuanin impeach an tum dan te he impeachment trial an kalpui dan tlang pui tele he boina hen engtin nge Ukraine ming alo lan ve nol mai ti te kan ngai thale don ani Donald Trump chu House in an chui tran ta a House kan ti hi US Congress a ro rel na in niam zok amai ro chu member tam zok an ni a House of Representative kan ti te kha an ni House a hian Trump a Paul Republican ni lo zok Democrats hovin sarkar na an changme kan ti to kha House Speaker po Democrats mi le sa Nancy Pelosi ani a ani hian September ni somni palia chuan Trump chu impeach ani na tura chui tran ani don thu apuanga hean chui na hi House Judiciary Committee ma December ni li khan phar ani a December ni som pathum thleng he committee hian an chai nuwa vote la in atam zokin impeach tura House a putlu na tur khopa thutling nia an hriat awangin House a putlu turin an phar tluta ani an puna takhi point nia then ani a pakhat na chuan ani na man sual chungchang ani a pani na chuan ama choina tur dar lui tla tapu na te ani Ukraine president ne na anin biak na chungchang kai noi veka khan ani December ni som pare talo ni chuan heng an pu na zong zonga hian athiam lo nge yam ti chu House of Representatives chuan a chaita a US ya hian party lian pahni Democrats le Republican te omin thil poimo an chain atlang puin an party du da nai ma chuan member malin than ti zok zok lama an vote fo thina an party du dan kalpoin an vote fo ani mase heausa Trump a impeach ani le ni lo hi chu helaya kan tongkam takin party feeling an pena ve khop maya December ni som pareta vote la kani meu chuan he point pahnia hian Trump a Paul Republican member zong zong in Trump a tran zong in an vote veka point khatna Democrats member pahni in an tran tela point ni na Democrats member pathumin an tran tel bokani mase Democrats member dang zong zong te chuan Trump a chu impeach tura an vote tak veka wangin atam zok du dan chuan Trump a chu impeach alo ni ta ani House chuan Senate ne na January ni som paruk sang ni som ni khan Trump an pu na le an impeach na chan chu an thelu ta kan channel Trazuals Infotainment hi lo subscribe turin kan som chewa subscribe mai bak apia bell button dar lem hi me chuan video thar tangkai tak tak munom tak tak te i muzel don ania Trump president ani na atanga paina tur tak tak impeachment trial process chu a in thanta ani chuti chuan January ni somni pakhat khan Senate impeachment trial chu tranani ta a hemini hi chuan an trial dan tur kalphung te in hrilna atan hunan manga January ni somni pani atang khan debate tak tak chu an thanta ani he impeachment trial kai roi tu hi soito angin Supreme Court Chief Justice an ni tur ti ani a Trump trial a hian Chief Justice John Roberts chu kai roi tu ani ta ani ahma kan tarlan to angin House atanga Trump trial na a House manager tur chu House lam hian an thlang chuaka anina taka chuan House Speaker Nancy Pelosi ngain adu ang tak uluk taka athante anni Trump Paul lo lam an mani Democrats Party mi le savek pasari thlang chuakin House member Representative mi pa pangale mei che pani anni a House of Representative member anni mai baka dan lama thiamna thuk tak nei anni hloma Democrats lamin Trump a hek thathei ber tura an mirin te tina ani ber ome anni hian Senate ma Chief Justice John Roberts a kai hroina noya Trump a chu alela theiang berin an hek chhotran me kani a an pasari zinga hian Congressman Adam Schiff chu leader ni in apusa ber tura ngai ani a Lok Sabha thil pass to khan Rajya Sabha a pass ani theina turin Lok Sabha MP pasari ten Lok Sabha an pass na chan chu Rajya Sabha avasoi se chu nen chuan in ang ome Democrats member House manager pasari te hian an thiamang tokin Trump a an he kanga chu chuan Senate member mi zate chu Trump a bantir nge chu thil om takani ti in minan tum don ani soito angin Trump a bantir tak tak tur hi chuan Senate member hun thuma thena mun ni in an rem ti angaya Senator Somsari Paruk talin an rem ti angai don ti na ani
Trump Paul Republican lam hian senator somnga pathum lai an lo nei sa boxi awangin thil har satak ani mai theiani tin Trump le Democrats in beina hian party feeling in thilakal na save angreng viau maya House po khan Republican member zong in Trump an thlopani kha Senate po hian thiladang lam na saviau lo mai theya Trump hi US president atanga bantir ni chuan khovela thilmak pol tak ani ve nge yang he trial hi kar ni emo kar thum hi le po a o turangai ani a thil chin chia chi tak chu US history a anram president te hi Trump ma hian house in voi ni an lo impeach to a ma se Senate impeachment trial a president te hi an chakle tho wangin president tangin ban an ni lo ve ve ani ama sajok chu Andrew Johnson ni in kumsang khazariat somruk pariat khan dan kala secretary of war abana wangin impeach lo ni to a vote khat chawin impeachment trial a hian achaka anu nungjok chu kan hriat lar Bill Clinton impeach kha ani a ani hi a case langsar ber chu Monica Lewinsky ne na White House an lo tom dun thin wang ani a kumsang khazako somkwa pariat khan house a impeach ani nu in Senate impeachment trial nei le ani in Senate hi chuan a chakle thawani America mi puite ne na alo kho sakdana wangin ngai damadil hial ani kha House manager mi pasari Democrats lammi te chu ni thum chu hun pek ni in hemi chung hian abel kho madar kar somni palizet mai chu Trump hek na thu soin hunan manga chu January ni somni pathuma tanga somni panga chung kha ani January ni somni pasari tang kha chuan Trump ukil ten athiam thu chu Senate ma an soi sak ve ta thunga Donald Trump ukil zinga langsar tak mai chu Kenneth Starr ani a ani hi Bill Clinton a impeach ani truma impeach ani na tura langsar ber kha ani a tun truma chuan president lama tang ve thungin Trump ta na ding ve thung ani Bill Clinton a kha Democrats mi ni in Trump hi Republican mi ani ti lo hrenon le tabokila US National Security Advisor Louis John Bolton a le khabu chuak mai tura chuan Donald Trump hian Ukraine general thuam lama tranpuina tur sum hi Joe Biden a lo che to dan Ukraine din an chui phot lo chuan hreng ri turin ati ni in asoya he thu hi impeachment trial lai hen alar hle a chu House managers Democrats mi te tan chu tui tak ni in John Bolton a hi he Senate trial nei me ka in lan tura ko turin an nor na sa hle a ma se Trump ukil te ve thung chuan John Bolton a thu soi hi lo dikte reng po ni se Trump hian impeach na tur khop poi a khoi lawani an ti tlat thungani January ni somni pakothleng Trump lam hian athiam thu an soi le charanga January ni somni pakua hun then khatle ni somthuma Senate chuan zo du an nei te an zot thayanga tu hretu dang ko tulan ti le ti lo po an soi ho bokanga tu hretu dang ko tulan ti le ti lo chu ni somthum pakhata vote an la don ani a tulan ti chuan impeachment trial hi alakal ze langa tulan ti lo thu te ro chuan February ni khata vote la in he trial hi anti top thut ve thei bokani ani le he case a hianin engwai nge Ukraine ming hi alo lan ve reng ni ti hi ril ruwa alang non fowa Trumpa impeachment bultran na chu Ukraine president Volodymyr Zelensky ne na phone anin biak na le hemi hmaloka Ukraine ram ral thoma tran puina tur dollar makta doi zathum som ko pakhat lai mai alo hren sakha ani a ani na taka phei chuan kumsang ni som pali tang to khan USA hian ram ven himna lama hian Ukraine hi dollar thluk le ding on khatle Vaibel se takruk lai na lo tran pui to zoka hetia Trump a hren sakhi an pek turom chun ani lo ti na ani chu engwange heti tak mai USA hian Ukraine tran pui tak mai ni angle Ukraine hi USSR kan ti mai Soviet Union an tia khan atel thina ma se USSR lo ke chet khan kumsang kha chakwa somko pakhata independence mu a independence a han mu ta ka hian USSR a ompui thin Russia lam nge onanga khothlang lamram te ti du thlang thlei thei lovin hunrei taka oma tuilai rapin hunrei tak chung chu a omani khothlang ram democracy le Russia communist kar che omti taka aram omna mun hi alaklo ve reng boka Russia ram chu asum le paidin mun atlak chet veo lain khothlang lamram te chu an vul tul mai boxi a mi pui chuan democracy chu an on ta tul mai ani kumsang hi som pathum som palibora khan mi puiten Europe ram te ne na inzom na thuk zo kan nor lain Russia ram lam on tu an ram president Viktor Yanukovych chu sang ni som pali khan pai thla in Russia ram aral tlan ta hiala ni kha
Russia ron in rol vata Ukraine rambung pakhat Crimea chu ron hne chu in abung le lama po chuan ral thuamin helpo la tran pui boka Ukraine le Russia te hi anin do ani ber mai Russia he an Ukraine independence hi alapom theilo a ang bera chu chu anril ro ni chung chuan Ukraine boina hi are mai arin omlo ani he in do na hian mi sing khat sang thum chuang an thi to a USA in ral thuam lama atran pui lo chuan Ukraine tan chuan Russia laka inven reng har sadon ani hetiang din hun ani laya Donald Trump an ral thuam atran puina a reng khot lai hi thil poi takani a ma se thil mak tak ani em ti han en chole donila US President Than sang ni som Paruk Khan Russia hi he in than na hian in rol tia pu na alian hle a Donald Trump king pui Hillary Clinton chia theina turin a in rol na sa hle a soyani a Donald Trump a han tlin chia khan a elpui Democrat chho chuan Russia in rol na le Trump ata na thatur ani thuan vorlar hle ani kha tun thlengin US politics a kan hmu ve phaka party pakhatin president dinglai an beinat ber trum a thlen pha hialin alang heng pu na ti oi om tur ting hian Trump chuan Russia ne na in thian that atul hle thu a soi fowa chuti lai Ukraine president a phone trum khan kum sang ni som paruk US president Than truma tu emotlin theina turin Ukraine hi anin rol nia ngai danom chu chui turin angen bokani chu chuan Russia in rol na pu na kha atinep sat maya Russia president Vladimir Putin meu po in US president Thana Russia in rol pu na chu are to thu asoi ve mi boka Ukraine ram hi USA in ral thuam lama anran pui tok line US le Russia president ve te ero anin harlo le si nia ngai da na om chhozel boka Russia ro chuan Ukraine a beireng ni in alang boxi anmani pui tu ber US president in Russia kom ngei tlat mai anga langle ral thuama atran puina tur a hrek khotlai sak chu Ukraine om tinuam lo tu ani ve nge yangle amai ro chu Ukraine hi democracy le communist ngai dan in beina angdewa ngai ani awangin chuti mai chuan USA le khothlangram sarkar dangte po hian an phatsat mai narin omlowa Ukraine hi antan chuan daido ani tlatwang ani Ukraine hi Russia in alak le vai chuan communist sarkar na chu an bangdan maya ron in hung le don ti na ani a an ngai ngam hau lowang engpo chu ni se he Trump impeachment trial le Ukraine rambuai na hi engtin nge akal zel ti chu uluk takin lo thlir zel phot maila namhrang le namhrang anin dawanga ramhrang le ramhrang anin dawang ti kha athleng dik mek chu ani himo